Marija Jašić, preduzetnik. Mi se bavimo proizvodnjom točkića za ski rol i ski rola. Pošto mnogi ne znaju, ja ću za početak reći nešto o ovom sportu. Ako može sljedeći slajd. Nordijsko skijanje je tehnika skijanja koja se koristi uglavnom na ravnim površinama prekrivenim snegom. To je popularan vid rekreacije u nordijskim zemljama, a i takmičarski sport koji je standardan na zimskim olimpijskim igrama. Zarad treniranja nordijskog skijanja preko leta skratili su skiju i na krajeve stavili točkove i istim tehnikama vozili po asfaltu. Iz toga je izrastao samostalan sport sa svojim takmičenjima. Možda sljedeći, ovdje možemo vidjeti kako izgledaju sadašnji točkići. Znači imamo ovaj sa manjom felnom i debljim slojem gume koji je prilično težak i predstavlja opterećenje za atletu. Na drugoj slici imamo pokušaj da se ono lakše korišćenje felne od profilisanog aluminijuma i tanjeg sloja gume, što je donelo samo delimične rezultate. Širina točka je 40 mm koja je neophodan minimum za stabilnost ski rola pri vožnji u koliziji sa njegovom kontrolisanjem u krivini. Ovaj problem rješavaju tako što dodirnu površinu točka sa asfaltom zakrive i svode je na efektivnu širinu od samo 20 mm, što ga pak čini vrlo nestabilnim. Kako se može vidjeti kad se stane na njega. Znači, postojeći točak ima jedan nužni dizajn koji je rezultat iznuđenih kompromisa između uloga koje treba da ima stabilnost, vodljivost i krivini, udobnost i lakoća. Ovdje možemo vidjeti kompjutersku animaciju našeg koncepta točka koji može da pomiri sve zahteve. Ravna guma čini da točak celom svojom širinom od 40 mm naleže na voznu površinu. Prečnik od čak 105 mm ga čini jako komfortnim i na izrazito neravnim površinama. Tanak sloj gume i konstrukcija od ultra tankog lima ga čine 30% lakšim od postojećih točkova koji su znatno manjeg prečnika. Elastičnost felne omogućava da u krivini unutarnja strana točka koja je opterećenija blago ugiba i obezbeđuje puno naleganje točka celom svojom širinom, što ga čini lako vodljivim u krivini. Poslovne mogućnosti: u svetu se godišnje proda bar 200.000 komada točkića za ski roll Classic, što za prvu ugradnju, što kao rezervni deo, kako ovaj točak predstavlja inovaciju sa ozbiljnim komparativnim prednostima. Ukoliko posle 3 godine dostignemo i samo 5% tržišnog udela, to će predstavljati prodaju obimu od 10.000 pari na godišnjem nivou. Kako je projektovana cena 8 € po komadu, to je godišnji prihod na nivou od 80.000 € i očekivani profit oko 12.000 € koji može značajno da se uveća jer očekujemo da će biti vrlo tražen kao takmičarski točak.